Aneh mah Ustaz sih singkat jurik. Ini Ustaz nanti itu mah singkat jurik itu mah ini. Ya banyak kali suruh udah. Wih, sih Tapi nggak puasa. Baju nggak keren, baju nggak keren. Kalau emas, tapi dekat sama awewe, berubah tuh raya ada saya, ada sedikit ya. Kehidupan jasa hidup dia. Kopi eueuh, rokok eueuh. Awewe eueuh. Kumaha aing hidup? Sah sih jel amat. Batu udah abang-abangkeun duit, abang-abangkeun mah. Kurang kene ieu, mungkin jurik mah. Astagfirullahaladzim. Ya aing sekalian ya, aing sekalian. Limpahna kalau kadinya. Duit abangkeun mah. Jurik beneran deh. Aneh mah Ustaz sih singkat jurik. Ini Ustaz naon tuh gitu mah singkat jurik itu mah. Ini bolong jasa Ustaz nah. Aduh, hei. Dibolak hidup pieu bae 2020 lah. Sudah jasa. Mana yang terakhir dia kemana di situ ya sekarang? Ya banyak kali suruh udah. Berisik Tapi nggak puasa. Anak ini kita dak leutik ngalekan kala. Lah curut lah. Udah lah, beak aja budak emang kos budak nah. Sia ya sia. Cing, gua asem ketek aingnya. Kemarin can mandi bawa aingnya. Aduh. Baju nggak keren, buku keren, baju nggak keren, kalung emas. Tapi neka sama awewe, berubah tuh raya ajak saya, ajak serintiknya gitu ya. Dorong belah, sekarang mau bisa ini mas. Aduh, kopi segala kacang, naon gitu ceritanya. Astaga lalu lu kan lagi naon gua. Biasa emang mayat hidup kan aing belum. Banget kuda, lain aturkeun aing yuk. Injek masih banget kuda gitu. Ayo atur aing ngajang. Ayo. Yuk. Hirupan yuk. Heeh. Ngerong dorong. Tahan. Yuk. Ya, itu kan. Terang nih. Naon sih lompatan bae kos nu kasieun teh ya. Aya naon? Aing pedokan ku batu, non teu aing ngaberesan genteng. Di mana? Di mana? Tuh itu naon? Neng nabetan duit mah kajeun nya, nabetin genteng. Genteng apa batu belebetan? Aing ngaberesan genteng. Belebetna ku batu. Oh, ku bae budak baru nu jahil. Cenah ulah. Pak Ustad tapi berangan. Sieun, urusan ngolos, berang-berang kieu ge. Atuh moal aya juri ge Pak Ustad, berang-berang mah. Rahasia. Di cek pener 2 meter manuk. Di ngelekin. Pak Ustaz jelas. Hai Siti, kenaon sia? Buta meureun aing kenaon juru sia kenaon. Kenaon eta? Keur hees, sedang lah. Luk daang ge di mana? Bukan lu kan. Nang luan yuk. Naon lah aing kesel aing ngeblok tuh jelema teh jelas saha. Saha? Ngaho. Nang luan daripada si Siti itu jelas. Ka mana ka Jamban nih? Naon yang jamban? Bisa nek naon? Ayo luan lah.
asam urang mah. Kuy mah leuweung awi. Jangan mun teu nyawa ke mawe mending ulang anjang. Di. Ya sayulah. Ih. Itu kan kemana dia? Kemana ket? Masa ribae di lah ngomong sing sia mah lah. Drong atuh asal lah. Hirup lah. Ini ada kerja heula. Ini saja lah cepat. Cepet naon na? Atuh cepet lah mah. Ih. Sanga. Eta kan dah. Keren kumaha? Lah, keun. Oi, Juk. Oi. Terang ya? Ini belum lagi. Nah, garing. Keren. Yo kain kerja ke karena nyantai. Oi, Jelas sebuah kopi orang yang nyawa tuh. nyonon. Tadi Pak Ustad. Oh, iya tadi kasihna. Tenan sinan kok saya nu dudak-dudak jurik deh kos gitu tah. Di palebetan sana aku batu. Di palebetan. Ya, siap aja ya. Naon emang. Saya udah punya ke polseknya. Jayo ya. Aing tadi jahil, aing labuannya anak. Coba ceritakan. Aing marilukan batu ke nyana. Ih, enggak bukan tak lucu postat. Emang Kasieunan, geran. Eta keun ieu genteng teh genteng. Berarti sia. Berarti kasiheureun sia. Ayo mau kamu jasa aing. Tih, atuh bayangkeun, ustaz tapi sing ka jurik di. Aneh pan. Masalah lagi beurang. Atuh makana eta. Atuh lagi jurik naon beurang-beurang. Ih, atuh ustaz geblek ngaranna lah. Ustaz itu mah jurik. Atuh makana aing rada bingung. Ih, naon jahil. Atuh kumaha yang jahil bae iseng ih, ngarang anak muda mah ngejalan kolot resep teh apaan. Ayo urang ieu bae keliling iseng aing. Ayo tuh. Ngomong aja orang jalan deui. Ayo. Kaguan aing sedang bae, aing sedang menahun. Lagi ka mana sih? Nang tawi. Di mana? Di tempat ieu. Ajeun. Ajeun di bau aing selera endang gelah gara-gara dia. Tempat naon di kuntilanak naon pas ikut aing mah ieu. Oh, siap. Naon ieu teh? Ih, naon sih yang aing tadi ieu? Nyuk sih. Oh, jajan sih naon ki? Nyuk jajan lu gimana? Oh, nak tadi ge konsep jahil. Jalan batu. Potong tuh. Benar-benar mantap ya. Sayang bener sih aing pasti juri ya. Aing mah kadang dia juri. Aing diun batur. Aduh. Kan? Terus sih masa burang-burang yang jurik sih? Datang bener-bener nih. Jadi tuh jalan mah. Ayo rada baik tapi. Wih, kedengeran nih. Kopi. Kabur aing mah. Roy. Banget sangka, beringat lah kamu. Burangan nih, aing mah mega jasa. Dah kolas, aing awe halan. Aing diblokir nomor aing. Blokir aing. Aing gue belum masa ini buka bener teh. Lebih baik lah. Aing kasih dia nasa lah. Masa. Aing udah capek. Ayo, biasa-biasa.